Jangan boy tong hatok pinabuat. Tuhan mo akaraja dati. Ako, bari na katungan nyo. Jadi mak itu di hamu na dulu. Yon, au be tak pada sangka kon laho garis. Alai tidak di bermatanya. Muhammad asa Jepang. Dari jangan dus nerohai jangan kuparan ni raja mentak dong garis. Ima pangiduat Tuhan. Jala ima pangiduat tu kui. Asa unang beadongan not akaru masuli. Dia baru tuk songoni be, atau hari upa buah itu aman mari ini gula de mana. Baru tuk songoni be partai anak buah tu kamu dan tidak ada tugas berkait upa buah. Dalam songoni rot tujuan kot, laho makoton, akaru sejarah, akaru utarapo. Pertuturan ni nama hamaran di peparan itu bagianan, anak pertuturan di Jika sungguh itu, bro, dia manon masih gabi Jepang kerakulan seluruh nak berparah ada kita orang di bawah sadar gabi masih kauluan asal dari bui batu ber juga boleh bersembunyi orang membaik guarnya sidat di luar juga kalian tuh kepastian anak Sekarang ya sudah lagi udah makhluk. Jadi nama berita kita di peperangan seluruh dunia. Dia kan songoni manilah kau ni, aksi kunaon. Udah manon, aku tanda surana nak tinggal boloroh halap orderu. Ikon kok do benon. Ikon isi do papahat, isi samosir, isi tijam, isi gultum. Ikon rohyadi natape olan persontongan dulu ipapek. Alaya lalu tu upi kira aku nak tuari, aku tu kosa sih. Alani paroni ahanggimu. To akan pesong do akaburumu na pesong. Ido mapai tergantung pada turioki tu hamu sudi lumobi ma dua kawapaku siapa tobat peparani kita raja sepu dan raja sola. Ya orang semahita boleh tuksongonipe mati dehuniman no pembukaan tu sudah seluruh dunia peparan tu kepadiangan iruhuti asa Jepang dos neroha mulai tahun 2000 sampai tahun 2005 di ajung-jongan ni ruhut doho tu parpea ni nong jong-jong sian anak turunan tu kepadiangan gonggoman tu kepadiangan sebagai uluan Kabupaten Samosir mendiri anak Joko Patiangan, jong-jongan nih anak Patuluhon, Pandiko untuk jadi bupati. Unak salah, maka tahun akaru. Ima si dohonoku, tuhamu akai botok. Dia jong-jongan nih ruhuti, laho si tona honom majaji, ditongan nih rumah, di pegungnya lama, tona si anau. Pasaha supa jaji tu tano dohot tu langit ku na humaliang na uraja ni hamonaran ni tano na ni dikihun boras pati ni tano na ni dikihun majajihot jala mangutapon tu seluruh dunia na sujadi beboy marsiolian peparan raja sono ima pangiduan putuhan asa Jepang ma asa dong sebagai pertanda bawa raja, bawa hadong, burungnya puta, nasiak marpangiduan, tua puta mulai jadi nabulun, si tio harbangan, hajong-jongan nih, si ajur mula topa, dulu kusepuhit, si buru saroding, pendirian negara Indonesia, Raja Soekarno. Asa manakta musli, amu akai botok. Ima nalaho si patureo, jala ima nalaho si pakunguon seluruh Indonesia. Seluruh dunia, seluruh desa Nawalu, di Tanah Sumatera Utara, Tanah Batak, Siajur mula topa. Nati niok ni naporukta si Guru Sarodi,
usipitu harbangan alam hamonaran sinadihon ni amata mulai jadi namudo oras mahita di paroro hatta so maninang do okutal do bagadianan anak batuluhon sira jelukku so mani masa paku buah-buahku tuhamu sudi angkau paku mauladu ma angkau Badua sonari lahu matangiyang mabuan mangido izin bugornya puta bugornya nabaruta bugornya amang baruta panupahi itong-itongan ni sejarah tona tuhita pagparan to kapadiangan anak do guru iburu na siya marpangiduan berterbarita tuhita akapoparan nyoma debatian kupatupa laho perbuat tua puta mengidu izin asa diu akapoparanna inamang idah so manima saat dihataku tuhita salukna oras mahita poparan tu bandian. Tapi sebelum mulai jangan lupa di subscribe, di like, di komen, share, dan hidupi loncengnya. Jadi tarsongoni masih donok kudu beda. Jadi ope dihamu akar botok antara goar raja unit tapi do raja sona raja untuk tamu ma ringgit batuan sitiu suara sian antara na dua bola pihak iparpea ni sopa de baka nakuran 10 tapu bilang-bilang ni si pitu hari sakti asa marbuah-buah hita tuh asa hubang hidup izin laku laka omma mulen penerbangan sejarah tuh kepadiaman tokotongan di negara Indonesia harus diperpek ni si Jokowi selesai selalu tarsongan ini masih donok kuduham apa yang jong-jong mani batiar sia siraja sona jong-jong mani batiar sia siraja humetap pasar sopa udah dihanda dulu toga batiangan anak paduluhon siraja lutu so manima pasar toku du habon parang ini perkata itu na puro dia maju naik kuliah tidak kurang beda kita ada semangat udah kemudian lah si Pabua majolo rubut doko majolo rubut adong si Paturio mina polna ano pe rapak uduria lama sudi ano pe rapak uduria lama kita sudi ala dong ibawor kak si Jokowi buson arok si uruson nani muma terlangsung madok semua nih asadok kaitan nang mabiar madok ko nih memang nanyata di korok mahite tangya lima ngatakan ko nanti patuan dulu tak pun bang panggilan kita berkata ni itu bahasa pergi bahasa ini gabi majalah horas ngurus di pribadi pas ada romuna mengenai kau para dia sudah seorang peparan ini sudah jauh minta kamu siapa sudah lima itu kata dia mah mulut tidak muai na mengerti tu non sama-sama ni rumah ni aku tahu na usah mengapa sih orang yang kasar peparan daripada dulu di mana sih dia oke baru kita kasih waktu studio apa sah arung mahadum sama kamu arung mahadum sama kamu asal berada di bentuk soal lima jarawan. Nah, ukuran kepengaruh sih. Jadi mah sudah orang sonare lama. Pas satu mereka pinggiran pergi studio. kami pihak hamuna benon nami kamu pihak dinami benon nami Oh, belum lima pengertian lah lagi kon nama kuduan juta soalnya do karena juga operasi dulu ya ini baru kasih waktu pergi studio negara pita-pita udah bertiap tangalani belum nah kalau jasa roh kado lapa satu di studio satu di bertiap asal dia sudah akan ada sangkapi biar doh jaka na perdelenanmu perdelenanta gabe tiar do aka pardutuan ni senuna ita
Oparan ni tuga badiana kisi bulan. Tapi sebelum mulai jangan lupa di subscribe, di like, di komen, share, dan hidupi loncengnya. Jadi Pengulo, orang jadi membenar. Betul. Songon oper di bentur debu. Lau pasahat song di studio mahami pinggan nahot na bersulu boras bir dohot betia sonje bila buru tong ma kulha muharu kata orang nabi do marang untuk suka okama Terus pihak kamu mah una buat sesakura pati. dari boras Makura orangnya para kita anti tidak sesirat Bayan siang guru sarang banua. sederhana Ihamua kabapak. Luguri di halungjongan ni adat na pinukan yung putra na berjo. Silutono nila puri. Kataho kamu may ito putra to kapatiyan. Halungjongan ni dibati. Inalaho. Paturehon. Halungjongan ni ruhu adat do umigagasan sa ni roka. Jumulo mahamo anaki makatahoni mangidoizin tu oputta to kapatiyan. Halungjongan ni ruhu hudi. Asasai na lubi na huran. Asaro at kapardamian. Tunga-tunga ni poparan to kapatiyan. Lumubi ma di antara Raja Humukta dengan Raja Soma. Oras sita di parorot kata. Jumulo mahamu manggukapon. Bukuar niya putta to kapatiyangan sebagai anak si Tiokta. Iharajaon ni lokasi tugu to kapatiyangan udah bodang patiyangan. Uta pamoparan. Pasahak mai tu hamuak kagotoku dogo na makajokjokon iruhut karadatan na pinukan yung putay. Jumulo mahamu anaki makadahod di batiari nalaho mangido pahoton ruhut sejarah iharoro ni anggimuna di ruhut perdagingon iharoro ni anggimuna nalaho pajupakon marsada ni roha asa unang beolak nyon marsiodian asa bui tertib adongan nom mabigi sudina sa paparan di seluruh dunia. Masih doang nongsu, doa mau kalau sakit, apa? Doa mau kalau sakit, asal doa mau, lah mau makan apa nih? Doa tak. Lihat tu nak perlu. Tadi, lagi 5 itu teh. Sudah. Karena orang tak lagi tapi nak pada. Lagi, bisa sesuatu orang dua ni, audo wakil itu. Raja Raja Humukta pe audo itu. Raja buat. Dia nani dok isi. Sabona anak satu urutan nak gilir mahita. Saya si Raja Humukta besok pinopada putat Raja Tonangan nom makatai. Tahonon. Inang bosongon pangidua. Matangnya
isok kami mengain rumah persaktian on masa hamil itu minit ulun pertama pasirahan na muna sulit menjutan yang kamu na itu berjangan asal maniroy kamu makorasi kamu salah muna ihami atas ini muna mengulung na diri wala masuk ang di pangkatuan ison upah-upahami masih depan surian mena po kami agak dibatir sa pulawak niya nakin hindi malis tiyak tuto kaban di roman namin hindi masyad agak ang naroon mga ito naing mangiyo hasa daw parmiyo po di masih ada mengikat sila kona mula pagtulan na po namin natin kami sudah di masih ujute waktu hari naning ko dayman ko hada udah nang di kami natin minapot namin masih dinaro ang giduli namin nasa tanah pagserahan magkarakon nila kung mapasadyang mo katalin ako pumuluhan na disol anak to poro asa tuturi kami tuhot tinggal asa sa tutu na sinagtaban ni rohan namin atas klinik mo na di ko na patuloy ang di pangaratuan o sada tao puta na pinok kami o dagot niyan so nasimita ni rohan na po namin ang lang tutu di patuloy iti-iti na po namin o tukos ni rohan namin bubitual sa diri kurang dua ka na siya dan na hinan na kuboto alay kang adong-dobi na songon na kurkot na dugdug tubo kang naman rumah tangga akan naman rumah tangga ron naroy na kubigi hatana alay marhitiyon akhir bukti risot lokasi tubuto kabadyangan na tutin tu contoh tubuh matisot di nama pesta tiguari dito borngin aido tatbong nanyon Oma, buona pasugi ni po para nito kabadyangan ni ang banuang doon guru solat jatong doon punga patutala kemudian anak na tidak ada ulitan tidak ada sonang doon buruna siguro sarurin siguro may nangya doon siguro na mo ang giat makok ito panigwanan niya opung mo orang lugia biasa diri nampo para takut sedut dua tarala hangin namin sa tanah kasirahan mga ito ang niya Tuhan matawag na sinasakan nyo ka namin hanya ka sinupar mo so ang tuwas so ko bahami tingkat dia ang dia nakiat itu sugi sinupar mo sugo na padulog mo pangkatuan anak ko po nasawag sugi na tingkat itu mulai nasok ka na pas kamu sige na natiginggan na pa dia para nagdadagan ikaw na matutuhan doon mga biyari ko parang nagkuha na pagsubi mana mulai untuk kakahami sudian notisun masih doon waktu mau ngansun sekarang bantu itu si kira mereka buah apa gitu mengaji mau yang dikurangi aku may kilik menaringgani sampai saat sudah akan nasi nasi yang menami mau ya macam orang mula de mari Jehovah mula de ma sedika sarung kuna papak itu juga baca nah saat itu keluar jauh pun betul saat itu keluar jauh pun guru sarang baru saat itu keluar jauh pun guru surga saat itu keluar jauh pun pakutan saat itu keluar jauh pun waktu rasa mestap do rasa doa terus nami nasarun nami sudah do nami ibatikyanon akapum na buru
rohan para mamuna diturunan itu gabadiala ya kahawason na selamon na orosipata oro habibi na orosipata oro habimapa terlena di sejarah na sopat opi ba opo so ya maride di haroroni aminami di partikiano narotu gona basugidon itano na binugamuno itano hatugamuno na mangiluha asa arong yang ketentuan do kejelasan di koparamu sami una terlumubi ma yang dinami siraja sona sejujut olo terlena di sejarah na kurang pas di rohanan dia mau dipatupahami ditanya nami pita-pita nami dohor dibinggan nahot asahot ma berita dohor turunan nau dirutuk kamu Tuhan namarisihon parwebir asapir saluhuna tobinami hami akka pinoparus tami musinuai tu akka para mamon boru suang songonima di bertiar asal dia tiar saluhuna katarumon tiar saluhuna diakka turunan garis keturunan diakka terlumubima yang dinami sedesu lohot di niak mual kisot sandia niak ma kabar saudi ro Tuhan sendiri dilinggi si Joshua sandia dan tutiona marhideo dia kahasagao ihami pomparan ni amuopo ya kahami para mamu na boru ipa kami mual na diyo wakati-tiki marhidehon panuturion siya na boru nami nao di patujokoga may boru tukot di hami panuturi di hami pomparam panuturi di hami para mamu akar boru takwat tu si hami oro be hami oro be mappar alanima yamu punami do yamu salu na boru nami moro tu somoro penwanda butar patu bani hami harusan di rohanan moro hami maddo moro tu hami penwan di sonjong moro tu hami penwan di sombarpung yana do di boru di paramu akapu sedaru kurang utusan kudin sai mangalok mahamu tuturi mahan berhide baru turion sedang burunan naraniru han nalahu bagudahuni mabadi hahotanna asa ho dihasakasin do di kataropo terlumubi ma yang dinami biraja sore di pompa aku akara buru oma nagabe pati ukonomi naga hopar ya kasiluan ni rohanami raddo andinamion sai oma dapat ya komi sedina marhite tanyang muna pita muna tua mata mata boro tu sono pedi suara nami agak cuma kamu saduna terlumubi ma di tuhatai budima poras tidak sama melihat mengajak kadang juga itu berpanggil kerjaan bodoh baik itu pusing kemudian sungguh sangat mulia sejumlah milik Tuhan yang mampu tetap lagi saat itu kajian satu ada yang tulisan dengan anak dalam mengadong pengaruh di petik ini terkuliah sangat berdaso. Jadi terkonseda saya dulu memang
Sarang kulawi na ito. Hindi ro anak kulawi na ito. Tasunod na ro ima. Asa daw ini si Padianan. Sini ro ka gadi. Tuti wala puro. Si wal marwat ko. Na nalilgo sa iluwi. Nga siya utang nga ito. Nalilgo ako ng utang. Jadi na siya utang. Anong matuloy bikin aku jalan siwal marwatku so karena itu dua. Jadi tengin na tagani. Cuma doon si daduan. Ani mo rin nagabi. Malolo. Saat nung nabulan kami sila sa hindi kami ngoti. Talumo yung manaktuhan. Pagdiyangan yun. Kita. Berarti hanya pagdiyangan to. Mula bigut ka kita ako. Ipopagdiyak kung go sa hatu iba. Berarti hanya pagdiyangan to. Tapi sa musul pagdiyangan. Omong pagdiyangan. Ilo api. Iwi yung kong si atay. Ikot tatak mo api. Baliktad pagami. Dila sumusangat. Hindi mo tungano na yung di pangalan sulit. Dipagsarakan na. Anong mo na madokon, damuhin na matupa. Anong may na madokon na pung, damuhin na pati. Mas madulokan. Ilo na buru, asa mo na sa dulo, bihatan ng likon, di ba na matuluson, kakautuson. Diyan na mo lubuhin, namin taigi, tungamin na buru, doktura kalupo. Nanaw, magbuwason doon sa hatu, dan tungan na buru na kanin, na bugari. Basta di pa tulus tuwa, may na buru. So ganda no ba nahahanduli na sa wiwag baliktang no ba gari tumadodo sa kaduan. Ari mo no gari mololo ang mas baluluan ibno yung na po. Mula di Manila po dyan na tukso ni man nang akadito po. So hindi ko ito pumangi. O di pula. Lima. Ito pa ng kamuma. Ay pa sa agi mo na hatay. Ito rato sa kamuma. Tulong mo. Ito sa Masabi sa kanila, matutunan ko. Masahat din sa kami. Ang kahatan ng tangkos sa kamanami. Sa kasma. Tutong ko na boro. Alam ng boro na kumain. Ngayon, tutulo namin ang gusto at kami. Bakoro pa nutuli di amin. Situma. Pagkakayon namin ng boro. Kami yan. Langsung meniwas haknya atas kami akan ada itu. Mulai. Mulai jabe baca laporan, pinjam mahamu mahal.